Yebo ingane ukuthi impela sibona lapha kuzani komfuka Mpongose njengoba ke efike wathethe abantu abaningi phana ke emcimbini wempucuzeko Maskandi Festival. Kodwa phambi sikena khulidaba kwengane ukuthi impela ke akesiqale sinibingelele kuyona ke imbuso sethi MTV sethi nje uma usiqala ngana yona channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell khona uzithola zonke izindaba ezishisayo nazo ezitrendayo. Hey bafuthi impela sibona lapha ukuzani komfuka Mpongose njengoba ke efike wathethe ke abantu abaningi phana ke emcimbini wempucuzeko Maskandi Festival. Kesikhathi ke egibela ke stage ke naye enza ke adume ngazo bafuthi kukhuzani ke ufike ke embathe yona ke itshalo kamachakwe khona phana ke emcimbini bafuthi ke impela ke abantu ke bakhulumile phana ke enkundleni ke zoxhumana bathi cha impela ke lokhu asikwazi futhi ke asikaze sikubone umculi angene embathe itshali ingubo yini umsuthu yini hayi wena hey bafuthi impela kabanyeke bebegxeka ke bethi cha uyabona lana ngeke usiphumile esandleni hayi kuzanywani la bafethi ukukhuzani komfana Mpongose ke ubekhumbula phela yena ke ugogo wakhe ke uchakwe njengoba ke sizokhumbula ukuthi ke unemoto ke zakhe ke ezibhalwe ngaye ke ugogo okhombisa ukuthi cha impela ke uyamhlonipha futhi uyambonga futhi ke uyamthanda bafuthi impela ke zinto ke lezi ke ezinhle ke mangaba ke sibona ke abantu ke behlonipha ebona ke abazali ke babo bengakhohlwa lapho ke besuka khona. Hayi ke wengane zethu impela ke zinjalo ke izindaba ezenzekile phana ke emcimbini wempucuzeko Maskandi Festival ukhuzani ke efike embathe lona ke itshalo lika gogo ke uchakwe. Hayi ke wengane zethu mina ke ngimbosa sethi MTV nje ake ngehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.